Kua whai pūtea tētahi whare hauora Māori I te manatū hauora, e āhei ai rātou ki te whakarite mahere rautaki mo te kaupapa whānau ora. Ko te ao auahatanga te rōpū e kōrerotia nei, he pekanga no te whare hauora o tui ora. Ko tā rātou whāinga, he whakarite tauira rautaki e hāngai ana ki te kaupapa whānau ora a te kāwanatanga. Hei aha, hei whai atu mā te rohe whānui o Taranaki. E toru tau te roa hei whakaoti ake I te rautaki nei, ko tētahi mahi nui, he kohi ake I ngā whakaaro o te hapuri. This particular project will be focusing on engaging with the community and service providers to co-design a pathway of care. So our role in it as tui ora will be to facilitate the gathering of that information. E toru te kaumātahi ngā ratonga hauora huri noa I te motu, kei te whakahaere I ēnei tū kaupapa.